дар вилояти Соғ барои пешгирии зӯроварӣ ва хушунат дар оила чорабиниҳои махсус доир мегардад ки мақсад бунёд намудани ҷомеаи солим аст. Маҳз ба ҳамин хотир дар толори тарабхонаи парламенти шаҳри Хуҷанд мизи мудаввар баргузор гардид ки мавзӯи он тағйир додани афкори умма оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила, беҳтар намудани роҳҳои хизматрасонӣ ба ҷабрдидагони зӯроварӣ буд. Мизи мудаввар мавзӯъҳои муҳим оид пешгирии зӯровариро баррасӣ кард. ва яке аз ҳадафҳои ҳамон барнома ҳам пешгирии зӯроварии нисбати занон буд. яке аз ҳадафҳои вай барнома ва ин барномаи ташаббуси Нури Рӯшноӣ ҳам барои тақвияти фаъолият ҷиҳати иҷрои ҳамон барнома Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи давлатӣ аст. дар натиҷаи амалӣ шудани ин барнома чӣ натиҷа пешбинӣ шудааст? яъне пешбинӣ шудааст ки ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистон ҳифз карда мешаванд. шаҳрвандон аз дастрасии беҳтар ба адолати судӣ ва хизматҳои босифате ки аз ҷониби мақомоти қонунгузор, иҷроия ва суд дар ҳамаи сатҳҳо бояд пешниҳод гардад, ҳамин сифати хизматрасониҳо беҳтар мегардад. дар мизи мудаввар оид ба рафти амалишавии барномаи давлатии пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023 мушкилот ва дурнамои онро мавриди таҳқиқ қарор доданд. мутахассисон оид ба сари вақт ҳаллу фасл намудани мушкилот дар ҳар оилаи осебпазир фикру ақидаҳои худро пешниҳод намуданд то дар ҳар хонавода зӯроварӣ ва хушунат пешгирӣ карда шавад. ман фикр мекунам ки баргузорӣ чунин чорабинии иттилоотии саривақтӣ аст. албатта барои амалишавии ҳарчи зудтари барномаи пешгирии зӯроварӣ дар оила барои солҳои 2014-23 бисёр як мусоидат мекунад. албатта дар рафти ин чорабиниҳо албатта кормандони мақомоти давлатӣ аз моҳияту муҳтавои ин барнома хубтару наздиктар шинос мешаванд ва дар иҷрои он масъулияти бештар ҳис мекунанд. ба андешаи мо таҳлилҳое ки нишон медиҳанд ки сатҳи пешгирии зӯроварӣ дар оила ба як беҳтару хубтар шудааст ва аз маҳз бо воситаи гузарондани чорабинии иттилоотӣ ва баланд бардоштани маърифатноки аҳолӣ ҳозир ин масъалаҳо хеле сатҳаш паст ва омилҳои номатлуб пешгирӣ карда шуда истоданд ва як натиҷаи хуб ҳам дода истодааст. ташкили чорабинӣ ва гузарондани мизи мудаввар дар ҳамкорӣ бо тамоми қишрҳои ҷомеа ва кормандони мақомоти милитсия ин ба хотири баланд бардоштани дониши ҳуқуқӣ ва маърифати оиладорӣ мусоидат менамояд, зеро ин гурӯҳ ҳамеша барои солимии хонаводагӣ ва ҷамъият корбарӣ мекунанд. ҳадафи онҳо саривақт гирифтани пеши зӯроварӣ аст. متاسفانه امروز با وجود آنی که بسیار دایر گشتنی اینقدر چربینی ها، صحبت ها و خوری ها ولی یک مروادار می سازد که بار دیگر دقت جامعه را به مسئله زوراوری و خشونت در اویله نسبت زنان یک دقت مخص داشته باشیم. سه روز می شود که گذراندن چنین چاره‌بینی‌های فهماندهی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغ برگزار می‌گردد. چنین چاره‌بینی در شهر اسفره و ناحیه باباجان غفوروف با جلب فعالان نیز گذرانده شد. یکی از مقصدهای اساسی آن جلب نمودن دقت اهالی به پیشگیری زوراوری و خشونت در خانواده است. البته در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان زوراوری نسبت یگان نفر شخص دیده می شود. در این اسنا در ناحیه باباجان غفوروف هم مشاهده ها نتیجه های آماری نشان می دهند که گرچند سالهای اخیر در ناحیه سطح زوراوری در اویله نسبت نفر پست رفته باشد، کاهش یافته باشد هم البته این تشویش‌آور میماند و ما کوشش کرده ایستاده ایم که با فعالان ناحیه با ساختارهای دخلداری ناحیه سوبیکتان پیشگیری کننده زوراوری این سطح کاهش یابی را باز هم به پس برده باشیم. میزی مدور که تحت عنوان تغییر دادن افکار عامه اوید به پیشگیری زوراوری در اویله، بهتر نمودن راههای خدمت رسانی به جبردیدگان زوراوری در شهر خوجند تا نصف روزی ادامه کرد. متخصصان برای سری وقت پیشگیری نمودن این ظهورات نامطلوب فکر و اندیشه های خود را ابراز نمودند تا در جمعیت زوراوری به قید گرفتن نشود. گزارش مفنوش کروان امجان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.